Sampurasun sadayana balik deui jeung urang di channel Sunda Mecak. Ayeuna urang erek ngeplog ka Gunung Ciremay deui, nyaeta lewat jalur Palutungan. Baheula oge urang pernah lewat dieu. Aya videona cek wae di deskripsi sareng di luhur ieu aya rekomendasi video. Nah, saacan mendaki ka Gunung Ciremay di Palutungan ieu aya sababaraha kudu urang ikuti aturanna, nyaeta cek kesehatan heula. Tapi dah cek urang mah gitu mungkin mereka mendaki aya nu gering gitu. Tapi orang mah ngikuti peraturanna biar lancar, salancar-lancarna. Nah, alhamdulillah barudak sadayana 5 orang sehat sadaya. Darah kabeh dicek normal. Biaya anu kudu dikaluarkeun jang mendaki di bulan-bulan tahun-tahun ayeuna nyaeta hampir kana 100, kurang lebih 85.000. 50.000 jang daftar, 20.000 kanggo kesehatan, 15.000 kanggo parkir. Eta anu kudu disadiakeun duitna 85.000, lumayan rada mahal gitunya. Saacan naik gunung urang packing biasa, persiapan cek-cek barang. Nah, saacan ka video tong hilap di subscribe, like dan komennya dulu, bantu Sunda Mecak mencapai 1000 subscriber. Menuju pos 1 Cigowong. Perjalanan ti base camp nepikeun ka pos hiji di Cigowong nyaeta aya sekitar 3 kilometer. Fotografer handal. Nah, jadi teu semudah nu teu sababari dibayangkeun gitu dina video geus nyampe we sakitu teh. Urang bakal istirahat lah sekedeung di Cigowong, ngambil air, makan, karena urang mau anu mau buras, mau sangu. Kita makan dulu sebentar. Ikutin terus Sunda Mecak. Aing make dina rimbun-rimbun palah. Tidak diragukan lagi. Bung. Anu kereta basuh baju nonggo. Yang penting ngeunah na teh manehna. Kene sunai. Madang. Alhamdulillah ayeuna tos nyampe di pos 3. Tinggal 2 pos deui menuju ke pos 5. Karena orang erek ngecamp di pos 5 nyaeta di Asoy, Tanjakan Asoy. Anu pernah ka Palutungan, jalur Palutungan pasti moal asing ku Tanjakan Asoy. Jadi orang bakal ngecamp di Asoy. Sekarang kita lagi istirahat, tinggal menuju ke pos 4. Ikutin terus, jangan lupa di like-nya bosku. Barudak ayeuna di pos menuju pos 4. Pos 4-nya bro. Pos 4. Tong hilap di subscribe.
Motor Alhamdulillah tos sampai ke pos opatnya. Waktu menunjukkan jam 5. Alhamdulillah. Bentar lagi maghrib. bentar lagi jam genap. Pos 5 pos opat. Ngopi mang. Ngopi mang lapar. Karena orang loba istirahat jadi karena muncakna oge nyantuinya. Bang Boyo. Alhamdulillah tos nyampe di pos opat berdaftar. Videona ngan aya sakitu urang capek videoan wae. Pokoknya ieu pos opat tinggal sapos di pos 5. Semangat. Urang mangkat teh jam 10-11an saecan lohor. Tadi di Cigowong lohor heula sebentar. Alhamdulillah nepi ka pos opat ayeuna teh jam 5-an, jam setengah 5. Jadi datang kali itu paling maghrib di pos 5. Oke guys, lanjut lagi ke pos 5. Kita ngecamp di pos 5. Udah jam 5, setengah jaman, berarti setengah 6 kita di pos 5. Udah. Oke, jangan lupa di subscribe. Sekarang berada di pos 5. Ikutin terus kita jejak si Gundul. Tinggal mendirikan tenda saja. Boyo. Ayeuna urang ngeukeur di pos 5 nyaeta tanjakan Asoy. Alhamdulillah jam setengah genap tadi geus nyampe. Ayeuna barudak keur ngaderikeun tenda. Tanjakan Asoy. Urang di daerah istirahat si duru karena meni tiris. Terus oge ngopi sebat oge bakal dilanjutkan ke isukan jam 7-an. Biasanya orang muncak ke puncak teh jam 3 atau jam 4 ngejar sunrise, tapi ayeuna mah ngejar puncak wae be. Nyantuy gitu. Ikutin terus Sunda Mecak. Orang ngerekamnya pakai kamera HP karena kamera DSLR-nya ke boros, baterainya jeung foto-foto suka. Oke barudak ayeuna erek sare heulanya ke enjing dilanjut deui. Ye teh tendana meni lega siga ruang tamu. Ruang tamu masem teh tengah imah. Tipina unggul aku. Bisi teu percaya. Poek. Apa nama gitu, poek. Dadah, mbok. Eta batur sarare teh nya. Monyet lu. Sekali. Potong paling lama tadi. Berangkat. Mana biasa aya tak tunggu mana pada. Dekat dulu nya. Bungut. Sok coba. Ampun. Heureuy. Nanjak deh coy. Segorowokan.
Alhamdulillah tos katinggal awan. Saya tikut-tikun. Kumaha? Lanjut. Cangkeng urang. Lanjut. Lanjut. Asam dulu. Gas. Gas guys. Lihat itu dia guys. Ayo. Oke guys, kita udah di awan guys. Lihat guys. Acan guys, karena iya hunggo awan guys. Tinggali guys itu guys. Oke, jangan lupa di like. Bentar lagi puncak Ciremai. Dari perjalanan datang ke Sanghyang Ropoh. Gimana bang kesannya bang? Lumayan bang, kesannya tapi seru. Seru ya? Iya, di perjalanan banyak ngobrol, gak sepi. Ya sepi ya? Iya, banyak wah. Gini gimana ini? Kesannya? Capek orang mah euy. Kang sare Di mah main montong muncak vlog. biasalah urang. Ayo naik gunung mah kudu capek euy. Siapa ini? Kesannya sangat capek, membagongkan. Oke. Jangan lupa minum dulu ya. Iya. Minum aqua. Air kencing kuda orang. Lihat awan sudah dekat. Baru kali ini kita muncak Keberangan jam 7. Dan batur mah geus upacara di luhur. jam 7 teh kudu mesti luhur. Semua ini karena siapa? Karena alarm. Karena alarm yang alarm. Mas mah. Tanaga pop mie. Tanaga buras loh. Bentar lagi persimpangan guys. Lihat jalurnya cadas semua. Oke, cadas. Mantap. Lihat di atas. Puncak, bentar lagi. Capek. Oke. Ya guys, puncak guys. Angin. Batu-batu sama pasir. Batunya besar. Jadi ngebul. Ya. Terus capek. Kalau mati is. Simpang Apuy sama Palutungan tidak nyampe kerasa trek banget makanya kayak gini capek Bener ya. Simpangan coy. Pinggir jati ke mana kena? Jadi itulah.
Di bawahnya ada apa guys? Nih lihat guys, ada simpang apuy guys. Guys. Mantap kan guys? Mantap. Ya guys, cerita sedikit ya. Pas malam itu saya tidur jam 11 ya. Saya tuh sama si Mark gitu lagi ngobrol-ngobrol guys. Ternyata ada suara yang mendesah gitu. Udah beberapa menit ada suara ceweknya, "Aa hoyong pipis." Aduh, cinta pipis naon eta? Si horeng eker boyor bawang guys. Ayo petani guys. Padahal mangke gitunya guys, di mah buka ting gitu. Alhamdulillah yes, nepi simpang apuy tinggal sejam kalau teh dana itu 4 jam dihandap kaluhur di base-nya, di camp iya kasih simpang apuy dengan 2 jam guys. Mantap tuh. Oke, tunggu di atas, saya nanti buat bikin video lagi. Jangan lupa di like, di komen, atur komen beh viral. Tiba ulat subscriber ngan sakitu-kitu komen subscribe. Bisa barah gunung aing subscribe capek anjing teh. Aya dong ya kudu mayarnya. Engke lamun geus loba subscribe-na uring erek open trip aslina ek open trip ka mana we lah nu Jawa Tengah ka Prau. Naik bus helikopter ya. Oke. Biaya 350. Nanti yang mau ikut nanti dikabarin di IG Sunda Mecak. Dadah. Terus 1000 bayaran. Anjing baru tuh. Udah 280 meter deh guys. Tinggal di tanjakan. Masih nanjak anjir. Semangat. Masih nanjak. Alhamdulillah guys, tos nepi puncak. Alhamdulillah tos nepi puncak. Gede anginnya guys. Kawah nah tuh. Tinggal di kawah. Yang ketiga kalinya. Alhamdulillah sudah sampai kawahnya. Besar sekali anginnya tuh. Bisa ngapar mana? Angin gede coy. Sialan Cermai opat. Urang opat. Season opat urang di dia. Opat kalina tuh. Oke. Nyampe ke Ciremai dan ini sangat senang sekali, kesannya luar biasa, mantap.
subscribe. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Sampai jumpa di lain hari. Gue Eri Palajar. Bye.